oya impinduka zikomeye mu ngingo ya Uvira ni ibicika birasa nkaho n'ubundi Fardc yabaje kwigarura Uvira n'ibanga rikomeye ku ngabo z'u Burundi zari zarasigaye mu gisagara cya Uvira. Ni imirwano ikomeye, mbivuze muri iri jwi, ni imirwano ikomeye. Kuri uyu wa Mungu ku igerekerezo rya 28 Kigarama 2025, amasasu menshi papa mu gisagara cya Uvira, ibintu byongeye kuba bibi cyane. Parti nto cyase inite nke z'abasirikare ba 23 basigaye muri Uvira bakoze akazi gakomeye. Biro bikaba bibaye kandi mu gihe bitangazwa ndetse binemezwa ko Frdc yo yamaze gutangaza ko iri makobora ya mbere ndetse n'iya kabiri. Roko informers ziragaragaza ndetse ziratubwira ko ubu rugamba rukomeye ruri gusatira neza ibice by'ingenzi muri Uvira. Ni mu gihe kandi undercovers zo muri 23 zitubwira ko mu bice by'ahitwa Katongo, Kigongo muri teritwari ya Uvira urugamba ntirworoshye. Baragira bati kuri iki cyumweru nakubwira ko urugamba rukomeye ruri kuba mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi bigaragara. Biragaragara ko abazarendo ndetse n'abasirikare ba Fardc hari icyo bikanze baturasheho bakoresheje amato, abandi bajya mu misozi. Nakubwira ko n'urugamba rukomeye, ariko turi intare za Sarambwe dukomeje kwihagararaho. Ni mu gihe kandi nabo ku ruhande rwa abazarendo na Fardc nabo bagaragaza ko bamaze kuvumbura amayeri yose 23 ikoresha. Undercover muri Fardc aragira ati byo bavuga ngo bihagazeho mu biha amasaha make, twicyo nkubwiye nuko duhagaze neza mu birindiro byacu. Kuri point d'observation turi tayari, dufite minisitiri ihagije, dufite kandi na appui aérienne, turaza kubarasisha indege rero nibakomeza kuzana ibingibi. Ni mu gihe kandi Roko informa abaturage civilian bo barambwira bati biragoye ko baza kurasa ku birindiro za Frdc bakoresheje indege, kuko mu makuru dufite nubwo tutazi by'igisirikare biragaragara ko bamaze kubaka ibijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere. Ntabwo mpamya ko biri buze korohera Frdc kurasisha indege. Reka tubiharire iminsi turebe uko biri buze kugenda. Ibyo ni bitangazwa na buri ruhande, ariko icyo bahuriyeho bose baravuga bati imirwano ikomeye irakomeje, abaturage benshi bari guhunga. Ni mu gihe kandi tutahisha ko hari n'abandi bari gupfa abasivili, yaba baraswa ndetse n'abakomeje kugenda bakomeretswa n'imitungo yaba iri kugenda isenyuka igasenya bimwe mu bice bitandukanye barimo. Turarebera hamwe situation idasanzwe iri Katongo na Kigongo. Amakuru ari guturuka imirwano iri kubera avuga ko abarwanyi bayifuse muri imirwano yeruye kuri iki cyumweru bikomeje kugenda bigaragara ko harimo imbaraga zidasanzwe kuri buri ruhande. Impungenge zishingiye ku kuba imirwano ishobora kwaguka ikagira ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho y'abasivili byo biragaragara. Muzehe Anatora aragira ati biri kugenda biba hano ntabwo bisanzwe ndetse nta nubwo twari tubimenyereye. Twajyaga tubona barasana amasaha 3, ariko kuva mu gitondo kugeza ubu urusaku ruracyumvikana. Dufite ubwoba bukomeye, yewe nahengereje no mu idirishya mbona iyi mirwano irimo n'aburuhu rwera. Biragaragara ko ibintu ntabwo biri buze koroha. Nyuma y'ubu buhamya, ni mu gihe rero kugeza ubu ubuyobozi bw'igisirikare ndetse no mu nzego za leta ntacyo baratangaza kubirebana n'abaturage baburi ubuzima muri ibi bice. Ariko Roko informa urahanga yambiye uti yewe kugeza ubu ngemaze kubona abantu barenga 3 bacitse amaguru. Sinzi niba bapfuye kuko ndi kubabona nanjye mu bwihisha hondi, ariko biragaragara ko iyi ni imirwano ikomeye yangije byinshi, kandi birakomeza kugenda bigaragara ko ivyangirika birakiyongera. Tubabazwa bikomeye no kuba ibiganiro byagiye biba ndetse n'ibindi byose byagiye bikorwa bitarabashije gusiga igisubizo gikomeye. Kuri ubu dufite ubwoba bw'ejo hazaza, ntituzi aho tugiri bujye kuko ibintu bikomeje kugenda biba imberenge. Ni mu gihe rero benshi bakomeje kugenda bashinja M23 ibindi birego. Hari uwagize uti Uvira AFC M23 a terre de graves violations des munitions cachées dans une église à Kariba. Rero bagaragaza ibijyanye no kwangiza ibikoresho ku rusengero. Ni mu gihe rero bakomeje bagizira bati depuis l'annonce
prétendant retraite des éléments de AFC M23 dans une ville d'Uvira. Les réalités sur la terre contre dansant se découvraient. Les posés étaient affaiblissés par l'armée loyalistique. Ces groupes armés multiples des mouvements incantantes. Aho riragaragaza ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane kuri tere, akavuga ko mukuri guhari mama ko yaratigeze isubira inyuma, ahubwo kuri ubu yakubye umubare w'abasirikare yari ifite muri uyu mujyi. Nimuze rero twicarane kuri page ikomeye turebere hamwe ibijyanye n'amakuru bikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho rero n'umutwe wa CRP wa Thomas Lubanga nawo kuri ubu wakajije imirwano ikomeye, abaturage bari mu byago bikomeye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Bwana Safari ugiye kutubwira ibiri kubera Uvira ndetse no mu nkengero zaho, tukareba situation mu buryo bwiramvuye. Kaba bikomeje kugenda bigaragara ko abazarendo ndetse n'abasirikare ba Fardc ibiri kugaragara ni offensive contre offensive, kuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Bwana Safari wiriwe neza? Kugeza kuri umuyinga mu Bwana Safari warumpaye ubutumwa uti imirwano yakaze, ibintu biteye ubwoba. Kugeza ubu byifashe gute, niye biri kubera? Magingo icyo nakubwira ni n'ubundi igeze irenze makobora ya mbere. Igana he? Ubu muri Kigongo niho igeze werekeza Usemi. Yego. Ariko urabona ko basa nkaho batagatanze indi yaturutse mu n'ubundi mu gisagara cya Uvira. Yego. Birakaze rero ku rwego. Tubwire abari makobora ni bande, abari kuri kote ya Uvira ni bande? Ni iyihe kote? Genda duhido nido. Abari kuri nuzamo n'ubundi makobora byo babandi bamaze kubafata bakora makobora ya mbere n'iya kabiri. Yego. Ariko kuba tasobanukirwa makobora ya kabiri n'ubundi iri muri territoire ya Uvira. Yego. None imirwano iri aho bita Kigongo naho ni muri territoire ya Uvira, naho bita Usemi naho ni muri territoire ya Uvira, nyine ni hafi na Uvira no udusantere nyine tw'umujyi wa Uvira munsi yaho gatoya. Ubundi Bwana Safari kuba tazi uko bizatangiye bijya gutangira byatangiye gute? Nakubwira yuko byubuye n'ubundi kuri 24 ngo byari ku munsi wabanjirije Noheli. Ku munsi wabanjirije Noheli. Yego. Ku bitero bafuma n'ubundi byatangirijwe n'indege twitwara nitwo drone ndetse n'indege z'intambara. Yego Safari. Batangira iryo joro kuri Noheli byirirwa muri ibyo nyine, ariho bakuyemo makobora ya kabiri, barakomeza kugeza ku wa kane bakuramo makobora bisa nkaho bananira ya mbere nyine bagana Uvira, bigera ku wa gatanu imirwano igikomeye nyine. Noneho ku munsi wo ku wa gatandatu nyine byari ubw'ejo. Yego. Yego. Nibwo bapushinze nyine bagera muri makobora ya mbere ariho muri territoire ya Uvira, ngo barimo bava nyine muri territoire ya Fizi. Safari ko hari abavuga ko bahavuye nta mirwano ibaye. Oya, mirwano yarabaye ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bushoboka bwose, kuko urumva nakubwira yuko n'ubundi bo 23 ntabwo yari iri mu mijyi kuko gusenta nk'uko abenshi babitangaza. Yego. Baba basa nkaho n'ubundi bari muri ya misi. Nakubwiye ko bari mu misozi ya Mitambwe na Pemba. Urumva haba hitegeye ayo masentazi. Urumva nta muntu n'umwe ufite ubugenzuzi bw'aho hantu, n'ubundi haba hari mu biganza byabo. Yego. Urumva rero niho barashyize ibyo birindiro rero ntabwo habayeho imirwano hatabayeho nyine gutera ibyo bitero. Mbese amadrone yagiye araswa, yagendaga araswa, nta mirwano yabayeho. Urumva habayeho kugaba ibitero kuri bo aho bakanditse. Biba ngombwa nyine ko n'ubundi nabo babarashaho nyine, nuko byari byifashe. Hari abari bavuze ko byakozwe mu buryo bwa repli tactique. Oya, byari uburyo
uburyo n'ubundi bugaragara ko nta haba ku ihuriro rya Fardc ndetse na Fdnb ntabwo ari uburyo wenda bavuze ngo ni ibintu ba planning ahubwo bo bagendaga babikora mu buryo bwo gutungura. Yego, kugeza ubu kubirebana wenda no kongera abasirikare, hari bimwe mu binyamakuru biri gutangaza ko Mamoko yaratatu yaba yongeye yakubise kabiri ibijyanye n'umubare w'abasirikare yari yarasize muri Uvira. Byo bihagaze gute? Icyo nakubwira ko n'ubundi bataramutse bongereye byaje kubagora, kuko iri huriro rya Fardc ndetse n'ingabo za Fdnb ni benshi cyane ku rwego rwo hejuru. Maginga ya nakubwira ko ibice byo mu mujyi wa Uvira, yego, nyuma yaho bakuyemo abakomanda ba Fdnb bakabafata, ariko harimo n'abandi urumva barasa nkaho barwana, ariko harimo abari n'ubundi n'abageze mu gisagara kera. Bahageze mu buhe buryo? Muri bwa buryo nyine ndumva nageze ndikubwiraho. Urabizi ko ku munsi w'ejo bakoze uburyo bw'inuza bwo gukora umuganda, hakabaho no gufatamo bakeya. Ndumva barafashemo abazarendo bageze muri 80, bafatamo Fdnb nabo bari muri 80, n'abafardc bageze muri 38 nibo bari bafashe mu igenzura ryari ryakozwe nyine ry'abantu basa nk'aho badatuye muri uno mujyi wa Uvira. Urumva rero kubafata nuko babafashe, ariko urumva hari abagiye basigaramo, uko nabo bafashe basanganaga nyine intwaro z'ibanze, ibyuma bari bazibitse kandi bari mu gice stoke yari ihari. Yego, muri iki gisagara. Yego, iyo stoke rero yari iteye ubwoba, ni cyo cyatumye ni nacyo kiri kubaha umusada, kuko urumva maginga impamvu wumva ngo urugamba rwakaze ni ukubera kuba harimo abari muri ibyo bice n'ubundi by'umujyi wa Uvira, noneho ni no mu bice nyine biri guturuka za Kigongo, nyine urumva ko bitoroshye. Yego, urumva rero mu buryo bwa tactikomandi niko bimeze, urumva ko bitoroshye, urumva ko bitaboroheye habe na gatoya. Yego, dukomeje kugeza ubu kubirebana n'abafite wenda bo wagaragaza ko bafite imbaraga, ni bande bwana Safari? Maginga ya nakubwira yuko makumyabiri isa nkaho yo iri gushaka kwiga buryo ki bakubita abasirikare basa nkaho bazanye imbaraga zidasanzwe. Yego, maginga ya gutangaje nakubwira yuko iri huriro rya Fardc rifite imbaraga zikomeye cyane, ndetse n'izi ngabo z'u Burundi za Fdnb. Yego, kuko urumva nimba bari kugenda babakushinga, urumva nimba bavuye muri ibi bice, urumva nakuga ko habura ibirometero urumva hari ibitero nyine bituruka hejuru bigenda biza, noneho n'abarimo aho ngaho ariyo ubwo rusaku rw'imbunda bagenda bumva nyine mu gisagara cya Uvira, bakavuga ngo Uvira irimo intambara ikomeye, ariko nakuga ko intambara ikomeye ni hano za Kigongo na za Useni hafi na Uvira. Ubwo ni nk'ibirometero ugereranije n'ibirometero nka 6. Yego, kugira ngo ugere mu gisagara cya Uvira, ariko mu bigaragara urumva ko n'ubundi kugira Uvira biri buborohere cyane, ni isaha ku isaha wakumva bagezemo, ntihadahinduka uburyo bwa strategy n'ubundi, cyangwa ngo 23 yerure ikoresha ingufu zose nk'uko twagiye tuyibona isubiza inyuma iri huriro rya Fardc. Rifite imbaraga cyane kubera yuko harimo abasirikare bafite ubwenge. Nakubwira yuko bahinduye iby'imirwanire, harimo abakomandazi baturutse Kinshasa, nakubwiye igihe baziye baraje bajya mu myitozo, n'ubundi batozwa n'abasirikare b'Abarusiya n'abasirikare baturutse mu Bubiligi. Urumva bafite imyitozo ihambaye, ntabwo boroshye kabisa. Ese bwana Safari, hari abari kwibaza bati ni igiki cyatumye imirwano irushaho gukomera mu gihe benshi bari biteze urugendo rw'ibiganiro ko ari rwo rugomba gushyirwa imbere? Ni nk'igiki cyatije umurindi kuba iyi mirwano kuri ubu iri kurwanwa muri ubu buryo, ndetse harimo n'imbaraga zirenze zigeze zikoreshwa mu bihe byabanje? Mbona yuko njyewe nkoresheje wenda ibyo mbona muri iki gisagara. Yego, mbona icyariteye gikomeye cyane ari ukubera buriya buryo bafashe uburyo bukuru bagasa nk'abafunga ubuzima, bagasa nk'ubahagarara. Navuga yuko bafunze bizinesi za perezida w'u Burundi.
ariko bwana Safari ureko numva amatungo ntabwo umuntu aba ahererewe mu misozi bisa nkaho itari minuza ntabwo biba byoroshye. yego nta kibazo abadukurikiye bihangane. abari mu misozi iri aho ngaho umuntu areba uko byifashe yo bwa takitikoma n'iki. ubwo rero nari ndimo nkubwira uko ikintu cyatumye habaho imbaraga zikomeye cyane. yego ni ukubera uburakari bwaturutse kuri neva. yego neva nakubwira nyine ukuntu byamugendekeye aho neva n'ubundi yari afite gahunda afite bizinesi ikomeye muri uriya mujyi wa Uvira byaramubabaje cyane. iyihe bizinesi Safari? nakubwira yuko ibigega by'amaesanse na za mazutu hafi ya byose biri mu mujyi wa Uvira ari ibya neva. kandi Burundi nta gitoro cyahabaga? icyo ari kukubwira nyine we niho bizinesi yayikoreraga, babizanaga bakabisitoka hariya mu Uvira nyine bakabyambutsa nyine babijyana i Bujumbura kubicuruza. yego urumva rero nicyo kintu gikomeye cyane giteye ubwoba. nicyo kintu cyatumye habaho imirwano ikomeye kandi y'indengakamere. urumva rero nta kundi byari bugende kubera nyine ubwo burasa n'uburyo bwo kwiyumvira kuko nyuma y'ifatwa rya Uvira amakuru yaje acaracara ati neva yahuye na Kisekedi baraganira nyine. urumva nyine bakoresheje imbaraga zose zishoboka ndetse bakora n'imbaraga z'imirengera kugira ngo barebe buryo ki basubiza inyuma iri 23 kabisa. yego kugeza ubu bwana Safari watubwira ko Fardc igeze ku ntera igana iteye wenda igana muri uyu mujyi yari yarakuwemo mu makuru ufite? nakubwira yuko aho ibirometero 6 birirwa aho ngaho hafi aho ngaho. abari mu gisagara bo baracusha akazi kakomeje kugeza ubu cyangwa naho ubuzima bwamaze guhagarara? oya nta gutuza kuko n'ubundi nakubwira yuko harimo n'ubundi bamwe baba baragiye basigara none barimo bateza akaduruva ariko mu bigaragara nta gikurumva uretse iki cy'ubwoba n'icyo ariko ntago bari bageramo neza ngo bambarane ni bya bindi by'ubwoba bw'abantu ndetse ku buryo n'umuntu waba uri mu gisagara yaba avuga ko hari intambara ikomeye kubera abasigaye mu gisagara n'ubundi babandi baba baragiye basigaramo uretse kurasa mu kirere nta mirwano iri mu mujyi wa Uvira igaragara. nta baturage bari kuva mu byabo bahunga kugeza ubu? kereka nko muri ibi bice birimo imirwano nyine abenshi bahungiye mu yindi misozi itandukanye itarimo imirwano barasa nk'abahunze nyine. urabona haba hari amashyamba menshi, urabona ko nk'ahantu njye mberereye ku mihanda yaho urabona mu moto ari mu kazi ari kugenda nta kibazo gihari rwose. kugeza ubu kuba imirwano iri kurwanirwa ku butaka mu mazi ndetse no mu kirere turaza kwitega iki muri iyi minsi iri imbere bwana Safari ukurikije wenda ibyo ubona yaba imyiteguro ya AFC ndetse no ku ruhande rwa Fardc? nakubwira ko 23 yamaze kubona imbaraga zose zishoboka zo guhashya inuza izi ndege n'amadrone kubihanura. ubwirinzi bw'abantu bufite ahubwo igisigaye ni ukwemeza bakavuga ko bagiye kujya mu ntambara nyirizina kuko bari bafitemo urukino cy'urwikango kubera ngo gahunda z'iby'amasezerano. urumva rero mu bigaragara nimba babona ko n'ubundi ihuriro rya Fardc ndetse n'aba babirigi bataboroheye bashobora guhindura gahunda bari bafite yo kwemera iyo mishyikirano nyine bagasa nk'abava mu bice bimwe na bimwe ahubwo bo bakagaruka bakazana imbaraga zihambaye. turitega imirwano ikomeye ndetse itazaba yoroshye muri ibi bice byose bya Sud Kivu. bwana Safari tugenda tugana ku musozo, muri ibi bikomeje kugenda biba ukuboko kwa Tanzania ni ukuhe? Tanzania yamaze kwijandikamo iragaragara y'inambaye na uniform yabo cyane rwose, navuga ko ari abasirikare b'intoranywa. harimo abasirikare na bwa Fdnb abatanzania b'uruhu rwera biravuga ko ari ababirigi ndetse n'abarusiya. yego
ababaza rero nta uretse abo bagenda basanga imbere baba baragiye basigara mu ngo nibo baba bari aho ngaho urumva mu gihe bari kumirwano bari kuri komba bo barifotoza bakabyina nyine kuko bo nta barasa nk'aho babahaye umuhezo. Yego. Uwo muhezo rero babahaye icyo baba bakora ku murongo w'imbere urumva bo baba bari mu giturage nyine binywera inzoga barya bo bifotoza nyine bavuga ngo twahafashe mu mirwano ubundi iri kuba yegezwa bo babe barimo birira amafoto. Yego bwana Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turabashimiye cyane, mukomeze mubane natwe kuri dukurikiye bwa mbere uhita ushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.